Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ćemo popričati o aktualnostima na burzi, a prije nego što krenemo, lajkajte video, pretplatite se na kanal, pokažite mi na taj način da vam se sviđa sadržaj kojeg objavljujem i pridružite nam se u Discord chatu u kojem pričamo o vašim i mojim ulaganjima, analizama individualnih dionica, ekonomiji, burzi i sličnom, pa ako vas zanima imate link u opisu ovog videa gdje možete saznati više o chatu. Uz chat i pristup našoj zajednici dobivate i pristup alatima kao što su FastGraphs, Seeking Alpha i po novom Ticker Pro. Također zapratite Instagram kojeg sam nedavno pokrenuo, zove se Financije samo financije, sve zajedno napisano. Prije nego što krenem sa videom i sa samim sadržajem, da kažem zašto jedno vrijeme nije bilo videa. Nije ih bilo zato što sam nedavno počeo sa renovacijom kuće, tako da eto sada sam u svim tim poslovima, nemam baš puno slobodnog vremena, ali evo svima obećajem, bit će opet videa. Evo, možemo krenuti sa političkim temama koje se naravno tiču i ekonomije. Svi znamo Donald Trump novi je američki predsjednik. Više država koje su bile odlučujuće otišle su upravo na njegovu stranu. Neke od država koje su prije bile plave države sada su opet postale crvene republikanske države, kao što je na primjer Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Georgia. Sve su to zemlje koje su otišle upravo na tu stranu. To je i dokaz da SAD trenutno ne podržava tu lijevu politiku, a pogotovo ne lijevu politiku koju bi predvodila Kamala Harris, koja znamo ima puno oštrija, puno, da kažem, ekonomski neprihvatljivija rješenja i eto, narod je ipak odlučio priliku opet dati Donaldu Trumpu. Glas za Donalda Trumpa s jedne strane potencijalno donosi plus za ekonomiju, s druge strane normalno donosi i moguću nestabilnost. Ne znamo što će biti točno u Ukrajini, jedno se pričalo prije izbora, pitanje je što će se događati nakon izbora. Čisto sumnjam da će se u potpunosti prekinuti financiranje Ukrajine i na taj način u biti prepustiti Ukrajinu Rusiji. Ne vjerujem u taj scenarij, iako je naravno realan, nikad ne znamo što Trump može odlučiti u kojem trenutku. I upravo iz tog razloga možda me malo i začudilo da je burza toliko pozitivno reagirala. Dakle, danima smo rasli, išli smo gore, pogotovo dan nakon izbora, to je bilo plus na sve strane. Jedino što je palo bile su primjerice dionice zelene energije i tih sektora koji su nekako više naginjali na ovu stranu koju bi poticali demokrati. Osim što su republikanci dobili predsjednika, dobili su i senat. Kao što možete vidjeti, bit će 52 republikanca u senatu, 46 demokrata, što će naravno olakšati provedbu i donošenje svih mogućih zakona. Također imamo još uvijek prebrojavanje glasova u donjem zastupničkom domu kongresa, međutim i tu je poprilično izgledno da će republikanci imati većinu, što znači da će imati i svog predsjednika, da će imati i kongres u potpunosti, što znači da se neće morati dogovarati sa demokratima oko nekih stvari i naravno bit će im olakšano da provode sve svoje politike koje su zacrtali. S te strane razumijem zašto je burza pozitivno reagirala, budući da neće biti neizvjesnosti upravo po tom pitanju. Zna se što republikanci žele još više poticati rast ekonomije. S jedne strane demokrati su htjeli dizati poreze, republikanci, a pogotovo Trump, poznati su po tome da su spuštali poreze. Sjećamo se kako je to izgledalo prošli puta kada je Trump spustio poreze, burza je eksplodirala. Zašto? Poprilično jednostavno. Kada porezi idu dolje, zarada, odnosno EPS ide gore i normalno cijena dionica se sukladno tome mora korigirati, mora narasti i upravo je to možda jedan od glavnih razloga zašto je burza toliko narasla.
iznosila. Nadalje, što se tiče drugih bitnih vijesti, Fed je dan nakon izbora imao svoj sastanak kada su objavili da kamate opet idu dolje za 0,25% ovog puta. Prošli put su išle dolje za 0,5%. Pretpostavka tržišta je da će idući puta opet ići za 0,25% dolje. Nakon toga bi vjerojatno Fed napravio jednu kratku pauzu u prvom mjesecu gdje bi opet kamate trebale ostati tu gdje jesu, a nakon toga kad vide kakva je situacija, naravno odlučit će što dalje. Kao što ovdje možete vidjeti, kamate su trenutno 4,75%. Idući put 18.12. kada je novo Fedovo zasjedanje, kamate bi trebale ići na 4,5%. Znamo da je problem vezan uz inflaciju više manje prošao i upravo iz tog razloga nema više potrebe da se kamate drže toliko visoko, budući da zaista postoji opasnost da takvo dugo držanje kamata visoko može ugroziti ekonomiju i zato je bitno što prije opet stvari vratiti u normalu. Pričao sam u prijašnjim videima upravo o tome da se Fed prilikom donošenja svojih odluka vodi nekim rezultatima, podacima koji se ne odnose na trenutno stanje već na prijašnje, pa upravo iz tog razloga kasne. To su ti takozvani lagging indicators, dakle indikatori koji kasne i upravo zato bitno je da se počne sa spuštanjem kamata na vrijeme i da to ide relativno brzo opet na neku relativno normalnu razinu. Nitko ne očekuje da će kamate ići na 0%, ali opet na nekakvih 2-3%, to bi bilo sasvim u redu i sasvim prihvatljivo za ekonomiju. Gledajući tržište, trenutno prilika možemo reći da baš i nema nešto puno. Ajmo prvo vidjeti mega cap i to sad gledamo forward PE, dakle ne trenutni PE nego forward PE koji se odnosi na buduće zarade kompanija. Mega cap 8 najvećih dionica ima u ovom trenutku forward PE 28,5. To je stvarno nevjerojatno visoko. Pogledajte kako se to kretalo u nekom prijašnjem periodu. Ovdje smo definitivno bili precijenjeni, a i sada možemo reći da su te dionice poprilično skupe. Vidite i sami kako su se kretale 2013. 14. 15. i koliko su zapravo danas valuacijski gledano skuplje nego tada, praktički duplo skuplje. Što se tiče large cap dionica, bome ni one ne zaostaju. Trenutno je forward PE 22,2 što je poprilično puno više nego što je bilo prosječno. Evo, možete vidjeti tamo još od početka 2000-ih kretali smo se tu negdje oko 12, 13, 14, 15, 16, tako nešto, a sada smo na 22. Mid cap i small cap dionice su se oporavile, međutim one se trenutno nalaze opet na nekoj prosječnoj razini. Ne možemo reći ni da su sada više jeftine, ne možemo reći ni da su skupe, ali možemo reći da su na fair razini. Tako da, evo, kad se sve to skupa pogleda, a i sami možete vidjeti kako vam portfolio izgleda, pogotovo ovih zadnjih nekoliko dana, možemo reći da situacija za kupce dionica nije baš nešto dobra, budući da, kao što sam rekao, prilika i nema. Pratit ćemo što će se događati dalje. Ovo je bio čisto neki sažetak trenutnog stanja i nedavnih najbitnijih zbivanja na burzi. Naravno, evo, kao što sam rekao, bit će videa puno više nego što je bilo u zadnjih mjesec dana, tako da što god da se bude dogodilo popratit ćemo, ako ne kroz video, onda kroz Instagram i evo kroz naš Discord u kojem sam naravno aktivan cijelo ovo vrijeme. Prije nego što završim video, još vas jednom pozivam da zapratite Instagram Financije i Samo Financije. I to je bilo sve od mene za danas. Nadam se da sam vam dao korisne informacije o tržištu. Svakako ostavite u komentarima svoje mišljenje, lajkajte video, pretplatite se na kanal i pridružite nam se u Discord chatu. Hvala vam i vidimo se u idućem videu.